Dunduko, Kenane do Samson Masia, and then Mary Fozia Jaji. So representative Ngaga Kindo, Sidugani, Sakapaya Meduchpogu celebration Namanga this coming weekend at Melbourne. Sidu Anaye Kajianga gu final pango gudu Chiponogu Bakadati Sedu Chipapaha. So Ngajin Gutsina Datsini Sidu Bakatamba Sidu when they foga Brunica Birani or Birani Hole to do when they Kastunga Pahonga Mukekna in a Message and KBM to do Bakatamba and Minika Sanagani representative check Kindoyo, Lifus and the Furon in Kipegu Gutonga Kadumbali, and then I can Chana Gansana Butter. Venezuela Fabro, Senator, Kingdom Noble, Australian Noble, wasn't the so I think I'm a fan of Bogoli today's Prime Minister the Kingdom Robo Macaraguan Fire, Sana Hadunga Guinea, among the Kingdom or other King again. But we run a reminder Bunko Gani and the week next week, Gani celebration of the Kingdom and come on our Victoria. Kabri ni na album yodo anika manani buchana ndoda album kuda nani hana and maybe shibona kungare kwa jina ni kwa kwa so anaba kamba rudia kondumbare kondumbara kanambia mawagani kindada kadani kindo fana kana bekindo kido ana celebrating hote shirana de national Kenya ragamanga chane na magani kindote so I can decide down anga vote kahino gine state and kan karigani bongoro shibaba about that in state to Canada na Melbourne so ngurani kabali kan ko ma bali ya jeni ko Abernaya like Sydney, Tasmania, personal chair. So next week I will come to school again. Yeah, Bakatamba. So Gina Bakadati said do whatever home do Guinea. Ani ame ka reminder boro gini wena pengo guna kama lalago ho na gini budungo gudchada ani ruguchraina ani na gini pana kama wala ba nkomna dunane na wena sana shineka dunga very excited bomiko all exciting agopani kama ngame apura boronka darako biama hano guru na gudu singia Ankara kan workshop so ki rawu singin karda sama gurunga ga workshop na ko ga dumat senga go naga leaders community leaders and the national unit for na kadigina pani kama ga saka tawriya paya go ne bi parani na Azande shido go ne kama ga gurunga rawu singere na workshop for panawe kasika shimana fulani na kayo shimana fulani na pangapo na kasaka ropa fia ga kindo hin panawe anangaza ne kindo kana garani bakindo kana garani na kahino kayo fio na mo buline so no kokoro bali ko mo kura kana son asana ga kuchukana ga bakindo ya hin mo patch pate wamiaka no kamba go biji Mushona miaka henga le borgo chini ya mabi bikini mabi bakindo
and well, they're gonna honor the kilo ya kihini wine na ine reso chido alikana ba workshop chino bure akasaka shinane afo bude eh chido mo panta mara ko sisindi. And then we saw on Saturday paranga I use ikiluna de meeting na dikana ko shabda marangite. And then from there we can celebration chakana hadi ko bere euro kaliganya na kadoganya bere station ka present bere badena kurambon ke kuramba ke roboy kutira kajenya ni nya gida ngalima ya warta baji kina roboy already ko bakana ke kajenya so kuna ne annual. And then sita kan ya sace dan ngoyin shi an bana kai right ta kai giro bisan go kan ya abin ma an kin kari dan babu ke ce kari dani hakio ka koda chirani ka fura ka ke chirani inflame senga ke kin kana dan ko shesa shlo ka nanga ko upashanga ke chika ragon zengo udah chika nggak kumbo batu ban ham kaya berpati kan ragon zengo nggak boleh nggak ini sih lima nggak ada ulboro cam dan nama gamari na pak so an kan kai gaskiya ulboro da ta kusho an kai cikin banana Yeah, bagre tamba ani mo inonga so far munabienga aboroma ni kai rogo different states so adumonga bar batayo mo biya wale ngame gina boro report ngame ni kai so far first no banta first ngari kutu state and makno na mnalbo ni kala husband now upahini miangama at least our person kama ndulaki 14 azande from person kaduna na pasha but then Adelaide will be like more than 15 or almost 20 wakabone no uliyo abadene na uliyo kwa na drive again kwa kilikuali yo mpanda ni nani mchini mbato. So Brisbane abonike yo but maybe less than in na under 10. Okay. So abonena Bahar State and I expect to go maybe from different states. Sydney abonene yo also under 10. Bunka Azande ni hadi Sydney but abonene yo under 10. But in Kuraba na kukara kai kaza kukara na yamba ba kimpezo kanungo so ajinsoro na chikraba chiro bomange anenga all in total bring in Melbourne ababorna boyni kai guys states duko yeah maybe another just city in one hand. Okay. That's a very good number. So, bakale tamba for over Borona Jana nya wale ne birani chido kamuduna uli pangwa romo kien kidhe. So anadoro nga bolka chido anga muna sana ngbaro ko kidhe. Chipo pangame ani pe for kwa boro kadunga kati benefit chido balewe mibeo kanyame venue ngaga workshop jigbata kubani and then inanga ba boro yote na pumboni kama ngani chido jigbata kubani chido chido kupangame ani peke paha peka so tabani ki announce address ngago venue ne. Yeah. And then chido owa boro do rogo inanga kusaka pangaga gani grupu so address kina ngaga workshop your workshop ni katunani chidu gupana da kape ngame gu workshop ule chi specifically chipakina Azande so tina dani dodunga very clear bomko anada kanka saka gani apayo ngogu na bipakina nani chidu cheda nga kuraboro patinite so this has to be very clear so guru ngaranze ngudu aboro ni kaye chena boydo konga dungwa tungana kura community ya ma invite you ni kaye chido go ulipamina da kasana ina ningame
your workshop on ka dunene ima abro ne ye tabani dundu Roga State ima dunga awaya na wole dudu hene na ina chipo pangame ka tukara padunga chipo pangame I for address of pale dundu kwa chinga completely say yeah chikana group ngaga kindo kana chikana ngo arno na pakara pale nene but address already kuma group ngaga kindo actually mami nene wote ile buzana sakara mara group ngaga kindo nika ka mu program WhatsApp ngo ngaga nene kindo ngaga story baby. Okay. Yeah, bakatamba panga waburunika ye and then ikibaduna na inaga clear inakaya mbongo kwalia chidu rogogu workshop ngogu nikatunane so gini meme apaidu ben gogu inika saka ha do kadu chipopo gwa boro gogu yo nikadu gwa boro nikadu nga inika jeno workshop nikam ngale ngule abalo nikadu party ni majority bien tembe but then there will be a recording there eka recorder and no eka recorder what video chopanga kapaso on gogu video but you can share with mami abalo na atena ya awaya na wakuna mwiro ngulu deshindo na workshop na mwishule shirika mbao bende mkoname community leaders no mwiro chipabu workshop nani so inka kare wa news ke ban na program state masas kan comprehensively about na yango so about Melbourne camera looking at how wa hekari kwa da pan but then that in workshop here. So one of the facilitators in Kadon Karikodu the Atmo can facilitate here, but then I keep playing the project and then we can take the full package. Robot China will take a pilot China Bamiko would have been China in Africa. Workshop and nano chicken in the afternoon. That time already about another Kinji Africa. By the time I'm playing some, I would imagine so she found the hard which will come and do not connected now on that country. So, but I'm not a cinema lab of Melbourne and that's so and after that for after the workshop and Canada clear mind by the chicken build the whole and set up so money panga breaking down kakida for kakida so bangko go bana kamanga halisini kadunga pumungo yusofayo so kapo ye nga live so tena can depend bangko sala mbeka alia chihalia and then kido haru in favor nga so gini meme padu hobe gogu aburone ka wulika hana na pogu pangaga koda chise dagba cha Azande nyamo cha dunga gu meme padu ka aburu sikhe pogu pangame ane dona koda chise dagba chirani mula koda chise nga gani Azande once ole kana shia ni video kanyama ole abatana ko na chise ben shishi obrani domile ko na sarani na suge no jimare ko shino ko na sarani ana sere kin ka frana zani na ane se ka je wile ko chara na chara ka practice shimani bore abakuna hoya bakuna fra prele ko da international ko abakuma kana gani na
menene mbuga ngande ina mwana ana mbawora ana nikuliana again. So nikafa chipogo kwanza kwa tisa fa chare kwa mkusanyiko kuna ani fresh kwa kwa tisa chipogo mashine ya news kwa ni Okay. Na lego dabani lego gwa pale so ginia cultural practice ibengo guna kamanga tadu gini yuga pana kado ho na ni ajigupa yangame tinakaida upangame surgical launch inanga yugo pazande tipopanga borutuna kaulika pazande na history ngaga Azande kinarobayo chidu onima ima bia baigu chipapa yugo pazande or tatu ginpodo amanga remember nani under program that they kindle they kama wakanga yugo pazande I think after the one kind of meeting after the celebration and organize so that program that you presented for every day. Na from program kama nini tunabeta program tunamwomba kana ndani na somo program kwamba aduna presented wewe ndio tunapaswa so inapenga again hayata ya dana so and already na big na under administration of the kido for Melbourne, for agriculture so for Melbourne welcome Katsidunga limoko yamba tapaburo tunagainoko and then ilimo konga ngapasa sama kwa nakanani ndio baadaye kimu kwa kumu basi kuma akaka so ni zamani vile wanatoa commit is the kind of simple construct in zamani kwa so inaenda kwa kama ndio balichindo ndio kuna pesa Mungu kwa gani batumshika Mungu so calling kando kama banani na yuko tayari kuzania na nikawa kana roho na nipo za sokoni kwa shirika la program roho guru na kwa administration vile kindles amono bena ndio manasu okay mimi nataka sana ngahe chipapago paigudu na mbusa kuraburu kindi dabachirani hanenga ka understanding ku difference do dabachi kindo na zoga poro watado gupangame guroro ngaga kindo na wodo cha kodo gwa bianga ga bazogo dukono so musekingoro go eton bomko wale boke na dungwa boke na hajanga rogoya so inabiyewo kanyame wadwani Australia no bien kidunga ga Azande so nego gupangame kindo kana kuchivurube watado idu kuchibe kindo so musekingoro go chipopanga aborigeno go to be honest, I'm Azande, my brand is Azande. I'm a brand which is Kogani baking the brand which but Moshini Robo Sakapayo Robo Mjiko, what I see this one Australian Matafor even Ikaradan Kilo back Luma Brabra now where kindo hata kindo abroino pashpe kindo kutishte so batafugo pale as an amanizamu chio roga state na bakodumu kongane aya state na chairperson raga Azande so the chairperson na government mino kwa ni ani ngaune kwa Australia hanan wa Western Australia na chairperson
Melbourne nakata chairperson, Brisbane, but then Adelaide nakana chairperson uragosa bunga chairperson yanga Tasmania na yachi Sydney. Yeah, Tasmania na Sydney. Adunga chairperson but Sydney are representative kina then end up na party da kono na gonjelo ilmani kasau Azande bolgo Azande na Sydney but then Tasmania Azande dani so yeah Azande dia diama not one business so business do Azande yo business anaida kwa ida kudogesha so Tasmania Azande yo business but chairperson Lisa chairperson at the banko the Udara Tony. So Ani Hannibal Australia Hannibal Lumia already Minamana sing incooperative with the like not like Minamana sing China a chairperson that state. Me Hannibal singer from Kindo. So what do you mean the Kindo? Me Lisa Kaya Pahan and Amana Hannah. In a perfect kind of chairperson that I had to go. Condona na kwanga riga kwa nguliote. Uliwaza na ahead. So what do you mean after working though? Mpone kindo yo shido miaka hefo wa nyanga gahana yo na chairperson gahana. Dame kuye kindo yo gure shada mwenye. Ikije chigo ya makipaso on for community. So mi best hanga kindo ni hanga ni kuli Azande minamanga na businge ya shara ngami mwenye kama connection ba making no Azande wa Australia. Okay. Ayo news ne yo hashada shiningi amane kukindo ni na personal information na shima na kuna no contribution ni na apply ni ka facility hicho kwa na ba mata kwa Azande kwa kabara no kwa afro oyo wala wakam kinda ngayo kigezele kaforno Azande dingi no uwezo bank sare boya shaking dynamic incapacity message you of like they can pass it for a chairperson is over the state they can just go to work. Okay. But each ogu has kupambana manga wale pambana nani the kid of course that's why teaching is responsible. Okay. Kura sana yami nada sana yananga doti kupanga ga palu gatisene kindo I think ogwa produno no ogwa produno inongo patch popo kindo ya so ge sana honga me gini he do kindo yo fora watadu gini he amia benefit rogo kindo yo nani so ogwa pale so musekingo rogo ya bomko tia hanga ni ba wena patch popo ngame gani paranga poro wendike yeni and then ya do nga ebo kaji antiona kini he kindo represent he na china fu gini na fu abo Burenga bani sana ne bangu bana basna hashima ke so kami ndugo bashima na Azande kindo wala ba kindo na gani ba kindo la popana utafanya na hana ana mangana sana ba kindo kinyana gini helo chafa frani tebanko issue na kwa pambi gingi no yanga it's a non-profit organization so the organization will kindo ani do kindo expect panga undo da ani banko ba kindo ngo borga hiri bo chidana additional ko pazane name ngamu kusunchamo kana ba kindo kyana kana bo ngia ngamu so kana ne kindo kyana kana bo ngia so yimisam yule na ibo panane uborongo ba kindo ga gani bo kindo gani panga koso kana kindo yo kana kayama kana manga ikini ni kana kugusa kya abo ba kindo ko ta ton ko ani yan fat ko padule na maka chipagani ko sende chinga beberapa nama nggak ya kemarin nama nggak boleh kumare kerja kok di Parman juga. Sebenarnya lo boleh deh.
Shamba to work and for Kindo, looking on Kosungo, and a wonger boy with a hard of much looking at a flash, but I think no time can I chat by again and can go yet to check in Kardashian for Kindo. So Kindo and a Dunica Sagani Kindo anime, Chirumban head, open up with Shiran. And Azande and making the Berani Kashiduna, me, Bakadu Frani, no Barabo Kadu Frani, no Ishima so Frani Azande, na and making the Berani and Yabo and Mabukin Doni Beroni, Bonis Yelunani, Onyana come Tony, many being and Luna and Bukindo, not Masekindo, and Muchedo you gonna advance to do how change level na Chinadan do others no bakare for Uporani have a book in Gania organized not free of Kanaman Azande, Gama Ganiki would be and a kind of body, drinking body, you can go you, but then a Kinamaya Asura, but you know, Chini, when Kobo Bakino loud than a wine. After 200 years ago, they become more even more. So that means I was Rako Bake was Rako will become a honey and come out organic or go palace. So she don't let me out and I'm a shadow of I need to my band, go on the Kindle, so on the Kabir, they don't go, Mana, Woman, Mono, the Kindle, Canal, working on the Kindle, Kindle, Robert Kinder, and a joke on the Kindle. Chopana working on no small weather on the national as for being Chopana, Chindo, working on now. About we go making the Chido, Kananigas and English organic, Kananigas and customs organic. But another communicate customers have frantic, and the woman customers have frantic, and the problem customers have frantic. Kanani come on the hat, Chisoma. Okay, bakale tamba fo baburu birani so baburu fupa no paper no nga in a voice me no go te sabere mu check ga device me bichidu bonko mine biuga yame voice kina ho nga chidu ga kinoka chidu nga sinandu kinji na tabaga pa den ana ka shigorogo eche bakale tamba so mina sana ibam ko pangame dungwa borokina ho masala no ogude kina ho na pego pangame amie ginhedu kindoyo na obapala so itimba ambacho ko pangame ka encourage yo wo pamyaji so Benade ka sana ha wale ni guru ngame oba paranga porongo buyodu duko west no buyodu rogo kura be ala bongo buyane kando so miningo number yo ni kadu wa tabani idungo gani paranga poro chedo pangame ani wo gidungo apale fu iru buchiona Hana buwas na Australia hana do hana mage ana paranga bongo na Muslim understand. But another look at Australia in they have to there's they lead that machine. So in around the world, but another can think you okay name the good total of the day, but we already have a good deal of Parnabo and think like Tamani Parnabo. So young Hannah in Ambu Parnabo estate, Nakarapai, build in a relationship double show Naparnabo. So in my Ganchi already no Parnabo, is an please EH Bacarbonizer. So Oyaka fly Hannah in Kabai Camper and get you can do no Parnabo. Then the two better Panabo and Legio will go him Panam Panabo Gay. Speaking of a chain community meeting on Saturday. Chaka organized Chioki Naira Panga or one senior Naira Panga or Napoleon. Then
imweka mugageka so inkada narondo oguna satadanga mutu. Okay. Yeah, so bakare tambaya chini sido oguna borona jala ni please oni kasido nga ona jala fugorani oni kehe nga ona jala ni ajambo mko kurapuro pepa nga sound yengote mino ngote but tina sound forani no venengai so anapokunga tina broadcast venengai na vene sound so tidungo kupado besu muke kupanga kukado do chipopa sound kanjamu na jala ni then mko mukijanga ya munajana venengai chidu inanga venue so minada kape panga ga venue so kami display na but bata inanga ina address kinjinga go gubal chidu guba pompone kama ngaro gongo gubakare he chiguduro go sitting at dandinong so dandinong ya do pompone kama ngani bari guba workshop ni kaduro go yo chigudu were bio jigbata kubani and then dandinong kiduku east I think eastern suburb yeah so you do heni and then wabronika boku so tina the boku ki kidungame mbijina venue bambuko werebio anakado yochpa maybe 6 hours or 7 hours and kitaka nyasa yani kini go back to to the other side of the city chipopanga kamba kada chiranchi popa the next day so chidungogu padu chidu mina bi inanga mina bipanga Panimbo, I think about Melbourne, Mambaka Panimbo. So, no go Pangame, Anaka Mangana Manga, Anaka Dogbore Brook, which is in a life of Panimbo. So, any Guinea Panga Panga Panimbo. Panimbo, the man shadow man was Western Australia, and not Panimbo. So in my practice and what can you do about that? So this is the practice now. So okay. So I think Mleka ye nani hana. So yeah, so chidungo kubagana panamanga ku Melbourne, and then so mina daka bata ha waite mi asajika upload he so kura pabele du hongo gu check aboro kamu tingiti he fu gani aboro na chade aboro mai bangiyo chpapa haro guru le Bukannya ada katanya aboro ye yang katanya guru artinya yang tergrup yo aboro ye guru states kasidunga memboro na bakarapa bini chinado bangana ni chingene na nembeka kape fare chingene nembeka kape fu the chairperson daga the Melbourne kasidunga karapa belo ngaga in terms of accommodation or transport kasidunga made pikiro airport yo wala mkabna problem na transport nada nini so kana ni man ka organize na pazona ambao not everyone is going to be in a hotel. Kuraba kadu hotel yo. Kuraba again kadu ende yo chipari hotel yo ya. So ile ka pehe so kana abo Melbourne na jora kubune ko. Ipe kana kashidana mbona ka beni ni te frani fuyo but ni grau che per fare nel capo fuyo chiafio aboro wele aduna barani yule so iki kabibala mbongo kanani na Azande mo pomba mangani anka kambeuli na mo bombosa onki bofugonya metro sende gonya ila rahidi bison kibariki kimbo do na nda pombo kapan ka berani nane
workshop proper siding. But apa do when workshop na barbecue chinkado kana proper siding in the city. It's only one day and baren kado you perform celebration of Saturday. But the rest of the days go 2 days. Decided to workshop proper kind of side to do barbecue in kado. Although one day to do the other side, that means Rabbi can go decide to workshop side in the because there will only be one day in a Saturday and celebrate my Ganya Panaka for 2 days now, but not for a side workshop. Okay, but the time so Ganya Panango Chedu Lele. Ima I think Ima Rogero Dunduko, maybe on a beer Lele. So Melbourne and Jamma Rote. Yeah, so Panango do Lele and then Bakatamba and Fabro Melbourne. Chipopanga Kamanga Gania Panango and chini bavene pai gugu nyako yana gaza so gazambo pa bibru ya gaza kina hane kani remjani ke biro bi batu pogu passe sen gugu do ni kakwa kara chidu ngogo padu hon so aboronga jahiz so oni mboka zitironi na wa na irarani apehere on ki bugu ni atikete yo wa padu lere so chipopanga me won kando so ka kura padu ngawe Sidu ulibia kana homia da kama ya hanga gugani bobia ya taha tipapo panga igi pombodo lele so when a bio dungani and then sorry no chama ngasinjete anyway yeah so menika fixe here so ba when a bio dungani and then Chinika entertainer chidu me biha angame kura borokina ho ima aboroma kida dungwa bia so gini wena biango gudung ho ye enai kumbo yo sorry kindo yo ngo nika entertainer nga tamba me bio kan me aje o kan ya na bia kana nga gawuli abakumba naka duni gurule Yeah, lana biya kan mga kuma batan. Di abia man yada ani banko. Abia like 50 songs or more, but we kindo yo gaga ulia ba kuma change ngate chibes sango gobe. Na dumu hene kan bra de kora dumu ulia ba kuma kan da korani abura ku abindoni mo uli ke Pacele de bambo, ni na pensi ni scrabo, chiama mi na de kaya ya na ba bremi go ya sana ba pacele fu go. So problema kama kana na dia kana go na dia bikana go ya kasa kasa ka practice ni. Meaning one of them kama kashidoma ni kandi ni go ya. Yes. Okay, well like bakari tama sido bakari tama fa borodunduko and then guli apa chini du panga ani yenani keka pay froni naka chingido froni nga gupumbona kama ngale chidugani chairman kasidunga kuna birani so kukiti message frani ngaga Melbourne ko mukiti message then minika dodu nga apple ka connectero chipopu panga me apple gigini pa ya dungolo tadu chairman ngaga Adelaide Watadu Borokado Brisbane yo so kai kona birani so mostly kakida message for and then minika the link for us ku panga moye kadunga live so chidungo gupadu ho so kura pa ho belewe ngogu mada kapehe ni kura nya kasa watadu gini pa no kwa kasa wa mimi kigida shindunga anakaa katika chale guruko homa pe fugonya kasani mena wakan pe te mapena hanga mana pe para te mafro guboro na ambaro yo fo amboro bukamya kasahawara mera ka pe hangame ya jamaa gani kindodo shinani dunga shina zane mena gana mbegi ya yude na pe fana kani banga gani kindo sende ya
kani sanga girani na kani kino yani kashirani na ukura bile bakare kama hafa ba states na bahari mina daga ga sali bakare kama da ya ba da mina daga fikirce abo ne na a states ma manga wani pani kare wani ina ne kare wani wani di kumara na kama na hali dona be don mangi da ba sanga no Australia aborba mana a states ba mana aborba mana ni basasa kido na beyo ani anga Brisbane yo Sydney Melbourne che mai mara ba mana asabo bombo yo komba mana ni o bare na Adelaide bangredo chifa PWA so aya Azande na obwego gwa states dabiro biyo zaka nunga ya ibama ba chopa nane anuka karigania so mina say bakare kamba for states lena will more special for the chairpersons ngo will ruling ki can make sure ka organize go para ka facilitation na simple but kona jingo mana kan ngo bote so gibakare kamba na mfoni chairperson ngaga Adelaide Mr. Johnson Kanga gibakare kamba na for gibakare kamba na nuko Brisbane kulia ba kumatuyo na William Abiaduyo chairperson ngaga Brisbane na akoyo naga kulingi ya members nga band guna jachi gibakare kamba na for ni achukuli kisimia milioni obade na campaign kuchenga the Sydney Dani Eldanga, Michael Jerome, Patrick Dako, who is the elder there, the Kindo, Gibakare Kamba, have first way, Siamu, Gite, our personal, Gibakare Kamba, have for Azande, Duma Bay, Mabunga, the Perth, now, but the Kamba have for chairman. So, you know, we're going to worry about an opportunity. When we had Tasmania, no Lumbarabo, running like that. So, Lisa, don't be active organizer and Azande Esther Gimata Kamana. So, she don't work for me at the Kataha, because I give mercy from the Lumbarpana, one on your Kashi, Johnny, Spokaka, Kumuri, and Kindle answer. Okay, bakare tama henche garenga anakaya kuti jigido gani na show so gereninja yanga da show anakamanga ha before che wa boron kat nakadumuna chiyo and then yaha aboroneka ka bawaraga chipopa gini state ni ka host kungaga next year so ina anakamanga ha kinanyo and then kishio guru ngane ne chipo pangame aburuno bedu ko kaduna mpaka dachio chigure bongane ne bomko kasha dunga ngame ifure go fa buruni guru he chido bakare tamba froni dunduko so I think anakaji so gani show kwana chido kashidunga pora panho a group kina hongo gudu abora afrar go de so yeah, mina ka adikura pobele mina pe chara bodu ko group yangame bu group na be kindole burani na Azande lumana anya sedingo chopa ka ali ngani aborokoyo ga Azande kaya Azande adoma roboya mpefuni kisana nikyana morogo group na be kindo kani yango yo robote ko adi ko chinga open aya korona adi ko shadana na kana adi sana adi so and I said, you can use our problem go. She got a communication plan very easy. Maslan, Kashidoma Borona Kabi, Nainga, or Nakabi venue, near no Pagani, the New York home, or a New York mobile home, the Senani. The easiest way now, Kaba message your whole group there. She now had a condition, I can't Yama, me, Hanover, and Mistalco or something, me other Monsalat, me either there's a problem like this. So, she do ukachinga ganga grupo chokana chi facilitate apai
na bandu frani ke easy ane selika dona chan ko group le mujibo kam dia Azande mukwadi ni kwa but kashidu ngame mun kan ndo kinda mun hino pa mutano ngama make sure aningaza na kuweli mana tachini nego mwena tingaza na vile so ndo ya bunyewe masana nya sana kya afirina una ba mo mo kwangada matafu maji ni munko anamka de ko ngoboro bra ke ka ajini propaganda group bakare group dongane shadonge izi chiko kana muhini borte bari nane selimo kajan na bro liman kiye hina ne nochi bonko ogaboronga abibia iduna kikabuli mwenga nicknames huduma lero guli bongaga mwaga kindo mukyan na bro bulimo no bulimo ba mwiko ene uchi mukyan na bro bulimo na mwa kaje nickname kimi fani kwa bonko ino wangaza na mazana na bonko gani akana bonga gazana ne dikna parani ganyao ndo shadow pangana ukura boro yeko kaige kwa anika bahati chido pamina ndakape obadai na wehenga na gurunga gani workshop le roki yama gani romo ngani na shinika duna followed by my meeting so anakai manga workshop takanya sa kama busy ngure anakina atako urongama au representative ne ba states no kani mona mbabo ni gure progai global ndeke yebanga ngaza na kanya na kuboko gurunga gani romo na gani workshop le please na sana na miki afrono kana nani ngaze kia Azande ani yomoni gure chiko kwa workshop kani no progai donka igidana na Sido bu yang dalam segi kami pas ke froni, abor dua nana abor ni drive bangli gana, ubi ni kan dua dia, ngurun kubeng bodi na ator budi yang kadunu ni, kilo four ni, na makunda gani kini, bakal tambah. Okay, bakal tambah so gelecanga ni kutiji gani show, cidu bakal tambah froni dun coach pakaji ogoni le boke birani, cidu anak bicara